Usamla Lombok Star Marngar ubedai Presiden bala Shongno jangka sengki samla puli khasi Student Union ulakan tat badong ba umdan jing tep AA halor jing sha terwa jang u hakawai na ki seng san perthai ka jilla banya khon ya ka election house nam arja apupra katkum ka khubor hamsaya laong ba kawai na ki seng san perthai ka jilla kila terwa yu Usamla Lombok Star Marngar banlong ukertong jangka seng banya khon ha ka election usnam arja apupra na Nongston constituency habayakran bad umau hapadeng election jangka KSU kabala long haka khandai tarik ujemang Usamla Lombok Star ulaong hadu menta kasngi undang yai pentelon yaki kam jangka KSU hi bat hadu bala IT kerpang ru syakini ki samla ki bala shimti thamai ngin yai dan rengkat bet hasanda bat ya kata ga jilli san perthai ngampat dan jingtep AA Harjinisha kayaknya duka pengaruh nokoski selus nak kelas pak bang sang ban hadin ban new stag isnan musuba apkal isnan matrun man no sunyang barit cuma jong lamba ki su se jat ni kijing thu ngamla ban patai lupa dai yo kijing thu bure wat kijing punya tu jong ko maka jong ikunu lu senjam lu ki maya hangi bure borok ki jong jong thu dai ya ki punya ti jong play maaf kata ko Andai wala ngamdan syuk ke isi andai lomba kemungkinan lah masuk hat mengan ke isi andai masuk hat yang jadi senak ke leadership department karena ya mesin dari pusat mesin ini makin ngalak iban dari kam hasu kam tam isu hair iba kum geseng haki di kisau prat di kisnem kajukeran nak kapor syukur kam tak jengget jembiang kam tam isu tak ada bisa dikeri kerja ini. Nganamlah ban partai ban ong ke kimat kiblat ulam dari tangguai kemakuan ong kalau ai berberat ini kendai senam kenti kumka penhun kumka tim ke seng berokrasi si berwai ni setiang para samla diwer di para samla di surat makin mix mat terang ni kalau dua penting tajik ini oi isu per ngira perso segar dari soto Imat bakaseng kejupersok ngimdai banrai isu dari kita babat lakam sesyak kada ijon ide maki banrai rekum kaseng kum akren makong bagi sok pratik senam kum lasong thai andai batang ni syakmat kaseng kan ya telun batang ya kren ya isu pas desa kita ki pandlong dok senam di song-songan juga beri bakacak ko hadu uta kaseng ngidang ye pentelun ni isu yang isu ni hadu kisni bansa IT kepang ni bila sama ibarat siti mata kasi berskem ya kita jeli ngam dan jingtep ni andai kumakran kong andai syakri ya kerja andai banyak pesan sim di para pin dia ket di ko lembah isu jongga cek di ko kumakran kong andai ya kristian dia ya ki apa pratik senam ba tengah so benyau so benur dan menghapan sangkat nak ki isu dari soto hi Hajik Syakri yang isu kini dalam kedan benteng berkedan hapan syok. Kata kerana ya syakmat dengan semoga kukuh kala day bak dinain para rahi leadership kejungki baskem terpeng juki gadan gajenang staff kejing syapang pangimdan gunu gajing latin bak deh lo tak kinurim mengi iba ni hapan acting ni sai peteng bak ketika ding kedang YM ni syakmat. Daya kai kuban saya nanti hadir ni syakmat kana pala partai ndrai hab pendapat ikam dari haji ngasem kalau kor haji ngasem taap lecong di para